Yesu nabayezagira cyane. Yesu awabariki sana. Natwe turanezerewe cyane Imana iraduteye iteka. Nasi tunafurahi sana maana Mungu ametuneemesha. Kubera dusubira kubona ishengero ry'Imana ryo muri buno bugaragwa. Kuona kanisa la Mungu tena la Jangwani. Tubonye ishengero rya bugaragwa twibuka bwoko bw'Imana bwa mbere bwa Israeli. Tukiona kanisa la Mungu la hapa tunakumbuka kanisa la wana wa Israeli. Kwaje mu bugaragwa bukomeye kandi bavumaze mu myaka itari mike. Walipita jangwani na wamepita kwa miaka takriban mingi. Ariko Imana irabazigama Na Mungu akawalinda. Kireta batizigamye gusa. Isipokuwa wenye hawakujilinda. Ijambo ry'Imana tubarira ngo umuntu wese arakwiye kwizigama. Maana neno la Mungu linatuambia kila mtu yampaswa kujilinda. Kugira ngo tudashikire ubuntu bw'Imana. Ili tuweze kufikia uwema wa Mungu. Imana yarakoze kutulinda no kutuzigama. Basi Mungu alifanya vyema kutulinda. Irateramira abakozi b'Imana ishengero ry'Imana muri buno bugaragwa. Na kuwa pamoja na kanisa la Mungu hapa Jangwani. Ibihe twagiye tubamo byose Imana abanye natwe. Nyakati zote zilizopita Mungu amekuwa pamoja nasi. Ishengero ry'Imana rero twari tuba mu Gikarama. Basi kanisa la Mungu la mishoni la Kalama n'umuryango wanje wose abari hafi n'abari kure baratumye kubaramutsa mwakirizo nashe. Na familia yangu wenye ukaribu na wenye wako mbali wametutumana salama. Pokea salamu hizo. Jambo rya kabiri kandi twagomba twongere dukeze ishengero ry'Imana rya Ikaguma. Neno la pili tena kw'Imana yabahezagiye. tungependa tuambie ya kwamba Mungu amewabariki sana. Imana yabibongera baba barakizwa. Mungu anaongezea siku zote watakayookoka. Baruza abakristo bashasha bavyawe namwe. Tumepata wakristo wengi wapya walizaliwa nanyi. Kandi jambo ry'Imana ryatubarira mu byakozwe n'intumwa. Na neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Matendo la Mitume. Ishengero ry'Imana ryubasha Imana kwa isi yose yabibongera baba barakizwa. Na kanisa la Mungu likimshukuru na kukaa vyema, Mungu waongezea wenye wanaokoka. Turabakeje. Basi tunawapongeza. Twagomba rero twongere ku majambo y'Imana. Tunaenda kuongezea maneno ya Mungu. Some muchete Paulo yandikiye ishengero ry'i Roma. Tutasoma katika waraka wa Paulo kwa Warumi. Cha 3 dusome ku murongo wa 9. Sura ya 3 tutasoma na mstari wa 9. Uko bose bagandwa n'icyaha. Uko tumugiki mbega turuta abandi. Eka ntitubaruta na gatonya. Kuko tumaze kwagiriza Abayuda n'Abagiriki bose ko bagandwa n'icyaha. Uko handitswe ngo nta ugororoka nta n'umwe, nta gutahura, nta urondera Imana. Barazimiye baba bakagera bose bacize imburakimazi, nta ukora ibyiza eka nta n'umwe. Imyoko yabo nimba zirangaye, bayendayendanisha indimi zabo, ubumara bw'inzoka buri mu binyigisho byabo, akanwa kabo kuzuye kuvuma no kujingitwa, ibirenge byabo byihutira kuvisha amaraso, ubunya no kubabaza biri mu nzira yabo, inzira y'amahoro baraye. Inzira y'amahoro ntibayimenye, nta gutinya Imana kuri mu maso yabo. Ayo tuzi yuko ibyo
ibyagezwe bivuga byose bibwira abagandwa nabyo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Imbere yayo atamuntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa ibwirijwe n'ibyagezwe, kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icyaha. Ariko none ibyagezwe bitari ukugororoka kuva ku Mana kwarayishuwe. Gushingira inayi gushingirwa inayi ibyagezwe nibyo abavugishwa n'Imana, no kugororoka kuva ku Mana kuzawa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe uko atatandukaniro. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanirwa n'ubuntu bwayo ntibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Haya majambo y'Imana bene data, haya maneno ya Mungu ndugu wapendwa, uyu munsi turi hano, leo tuko mahali hapa turiko turashingira inaye Yesu Kristo umwami w'abantu, tukimshuhudia Yesu mfalme wa falme. Mana atugiriye ubuntu, tumepata neema kwa Mungu na majambo Paulo yabwirije ngiro ry'abanyamahanga i Roma. Haya ni maneno mtumishi wa Mungu Paulo aliambia kanisa la mataifa ya Warumi. Na mwenye murazi kwa yari Umuyuda, naye mnajua alikuwa ni Myunani, yaba mu bwoko bwa Israeli. Yeye alikuwa anatoka katika familia ya wana wa Israeli. Ariko murazi bikorwa Paulo atarindwa Paulo akitwa Sauli, ibikorwa yakoze bibi cyane. Mnajua kuna kazi ambazo Paulo alitenda kabla hajaitwa Paulo akikuwa mwenye dhambi. Yakoze ibyaha by'uburyo bwinshi bibabaza Imana cyane. Alitenda dhambi za aina nyingi na za kumsikitisha Mungu, kandi yitwa ko aba mu bwoko bw'Imana. Alikuwa anahesabika katika familia ya wana wa Mungu. Alikuwa ahuriye n'uyu mwami wacu Yesu, lakini wakati amekutana na mfalme wetu Yesu Kristo, yahuye na Paulo na kongera agahura nawe. Wakati amekutana na Paulo alivyokutana na wewe pia, ndio yaciye atangura gushingira inaye Imana. Ndivyo alianza kumshuhudia Mungu yuko Abayuda n'Abagiriki bagiriza abandi ko atawugororoka kadomwa hari. Vile alikuwa na washutumu wa Yunani na Wayahudi kwamba wote hakuna mwenye anamutii Mungu. Ariko Abayuda nabo n'urubanza n'abandi bose. Lakini na Wayunani ni wenye wakushutumiwa kama wengine mbele za Mungu. N'abanyamahanga nabo nyene nabo gutsindwa n'urubanza n'abandi bose. Na wana mataifa nao ni wakushindwa na hukumu ya Mungu kama wengine. Kiretse umuntu yatsindanishirijwe n'aya maraso ya Kristo Yesu mwami wacu, kuwa aliyekubali kushindiwa na damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Ayo maraso ya Kristo Yesu, hiyo damu ya Yesu Kristo yatwegeranije twese yaminduka abana b'Imana. Hiyo ndiyo imetukusanya sote na kutugeuza wana wa Mungu. Muri Kristo Yesu, katika Kristo Yesu, na Muyuda hari, hakuna Myunani, na n'Umugiriki hari, kuna Mgiriki. Abahuriye muri Kristo Yesu, wote walikutania ndani ya Kristo Yesu, bakogeshwa maraso ya Yesu Kristo, kaoga kwa damu ya mwana kondoo, bache bahinduka bitwa abana b'iki. Wote wamegeuzwa kuitwa watoto wa Mungu, kuitwa abana b'Imana. Sote tunaitwa watoto wa Mungu. Uko umuntu ari kose, vile mtu alivyo, yabuambaye cyangwa yabuworoshe, akiwa ni mwenye akona kiwango na mwenye na kwa kiwango ya chini, kugira ngo yitwe umwana w'Imana, ili aitwe mtoto wa Mungu, akora iby'Imana igomba,
Tunapaswa kutenda yale Mungu anayopenda. Ahinduke mu buko Zakayo yahindutse. Ili badilishwe kama Zakayo alivyobadilishwa. Uko ategerera gutsindanishwa n'aya maraso ya Yesu. Ni dhahiri damu ya Yesu imuoshe. Paulo atarababarira. Paulo akawaambia ati bose bakoze ibyaha. Wote walitenda dhambi. Badata bakoze ibyaha. Mababu zetu walitenda dhambi. Basogokuruza bakoze ibyaha. Na mababu wote walitenda dhambi. Benshi batapfa badatsindanishijwe n'aya maraso ya Yesu. Na wote wakafa kabla hawajapata ondoleo la dhambi. Ariko uyu munsi turi hano. Lakini leo tuko mahali hapa. Na ikindi cyubahiro cyacu. Hakuna heshima nyingine tena kwetu. Na irindi shimwe dufise uyu munsi. Hakuna shukrani nyingine hapa. Uwambaye cyakuboroshe. Achiwa ni mkubwa ama mdogo. Wemere kuzokwinjira mu bwami kwa Data. Yote atakayekubaliwa kuingia katika ufalme wa Mungu. Adatie muri aya maraso ya Yesu. Ni dhahiri kila mtu apitie ndani ya damu ya Yesu. Yesu yavuze ngo niwe nzira niwe kuri niwe bugingo. Maana Yesu alisema ya kwamba mimi ndiyo njia ya ukweli na haki. Uzoshika kwa Data naciye muri Yesu. Hakuna yeyote atakayefika kwa babangu bila kupitia ndani yangu. Nicho gituma Sauli. Ndiyo sababu Sauli miaka yose nawe yari umuyuda. Na miaka yote yeye alikuwa ni Myunani. Atarakira Yesu umwami n'umukiza. Kwa baada ya mpokea Yesu kuwa mkombozi wa maisha yake. Yari umwasi wa Yesu. Alikuwa ni adui dhahiri wa Yesu. Yari umwasi wa Yesu. Alikuwa ni adui wa Yesu. Umuntu wese atarakira Yesu umwami n'umukiza n'umwasi w'Imana. Kabla hajampokea Yesu kuwa mkombozi wake, akora ibyo abandi bose bakora. Anayatenda kama yale wenye mataifa wanatenda. Itandukane ry'umugororotsi n'umunyabyaha. Tofauti wa mwenye haki na mwenye dhambi. Nuko wewe wakijijwe udakora y'ibyo umunyabyaha agikora. Ni kwa sababu wewe uliondolewa dhambi na hutendi tena kama walivyotenda wana mataifa. Umuntu amaze guhindurwa n'amaraso ya Yesu. Maana mtu akishabadilishwa na damu ya Yesu, ingeso zose za kera zirapfa. Tabia zake zote za awali zinakufa. Agahinduka icyaremwe gishya. Akabadilisha kuwa kiumbe kipya. Atabihawe na se. Asipopewa na babake. Atabihawe no mu muryango w'iwabo. Bila kupewa na familia yake atakayo. Atabihawe no kwizera ijambo ry'Imana. Lakini akipewa hayo na kuamini neno la Bwana Yesu. Akemera agaca bugufi. Akakubali kunyenyekea. Akemera karamba muri aya maraso ya Yesu. Akakubali akavikwa na damu ya Yesu. Yesu ni meza cyane. Damu ya Yesu Kristo ni nzuri sana. Niwe yabaye ari umugororotsi ijana kw'ijana. Yeye ndiye alikuwa mwenye haki 100%. Nawe yari yambaye umubiri ngo twambaye. Ingawa alikuwa anavaa mwili kama tulivyovaa mwili. Ikasumbya abandi bantu bose bari mw'isi. Yeye chenye alikuwa ni zaidi kwa wote walimwengu. Nuko yabaye umugororotsi ijana kw'ijana. Kwa sababu amekuwa mwenye haki 100%. Nuwabaye igikoresho akamubyara yitwa Mariya. Na mwenye amekubali kuwa kifaa kamzaa nawe nyene yatsindanishwe n'amaraso ya Yesu. Na yeye aliokolewa na kukombolewa na damu yake. Yabana Yosefu yamureze kwabaye uko nyene. Na Yosefu mlezi wake imekuwa namna hiyo. Igihe kimwe bamutwaye hadi Yerusalemu. Nakumbuka wakati mmoja alipelekwa Yerusalemu. Kumumwaka ugutashe bama baduge Yerusalemu. Ana kulingana na desturi zilivyo walikuwa wanaenda kila mwaka Yerusalemu. Bakengurukira iby'Imana bakore mu mwaka wose. Wakienda kushukuru yote Mungu aliwatendea kwa mwaka wote mzima. Bamara igihe walikuwa wanamaliza muda mu majambo y'Imana wakisikiliza maneno ya Mungu. Bari batwaye ibimaze gushikanira Imana. Walikuwa wameenda na dhabihu za kumtolea Mungu. Igihe kiragera barataha.
Wakati ukafika na wakarejea nyumbani. Yesu akayisigarira Yerusalemu. Yesu akabaki Yerusalemu. Yarakiri umwana muto. Alikuwa bado ni mtoto mchanga. Ako yoba yaravye imyaka 12. Inaonyesha dhahiri alikuwa ni kama umri wa miaka 12. Kumulirenga gatonya. Ama ilikuwa juu kidogo. Gihe kigeze rero barataha. Wakati mwafaka ukifika wakarejea nyumbani. Maria na Yosefu bibaza yuko Yesu yobagiye mu bandi bana mu rundi rwaruka. Maria na Yosefu walikuwa wanadhani ameenda pamoja na chimo chake. Kandi rwari urugendo rurerure cyane. Na ilikuwa ni safari sio ya karibu. Ashitse muhira baramubura. Kufika nyumbani hawakumkuta. Ukega byuka baza kurondeza mu mihana y'ababaji yuko barabonye umwana wao. Na asubuhi yake wakapitia kwa kila majirani wakiuliza kwamba wameona mtoto wao. Umutekano urabura. Usalama ukakosekana. Maria atabwira Yosefu. Basi Maria akamwambia Yosefu, sijora kujya nabonye umwana wanje. Siwezi kula na kulala kabla sijana mtoto wangu. Baje basiwe baraduga. Wakaduga tena mara nyingine. Ngira ngo badekuraba yuko yoba yasigaye Yerusalemu. Waende wakaangalie kwamba amebaki Yerusalemu. Barigenda ngo mu minsi 3. Ilikuwa ni safari takriban ya siku 3. Sinzi umuntu agereranye kuvaga n'amaguru iminsi 3 yuko yoba ashitse na ilo ariko ngira niyo barashikayo. Sijui mtu amufano kutoka hapa masiku 3 kama anaweza kuwa amefika Nairobi. Ariko hari kure cyane. Lakini ilikuwa ni mbali sana. Bado bagenzi iminsi 3. Pahali pa imeendwa na siku 3. Nibadani miduga yuko yari michicho gihe. Na wakati huyo nafikiri gari zilikuwa ni chache sana. Uburyo ni bwari ikirenga cyane. Watu walikuwa bado hawajatajirika. Bagenda na maguru. Walio wengi walikuwa wanaenda na mguu. Bashitse Yerusalemu. Wakifika Yerusalemu, bacha barinjira mu rusengero. Wakaingia ndani ya hekalu. Bacha basanga Yesu yicaranye n'abigishwa. Wakakuta Yesu amekaa pamoja na walimu. Bariko baravugana. Wakisemezana na walimu. Ariko arabaza ibibazo. Akiwauliza maswali. Amigaende bacha baramuzokana. Wakati ibada imeisha wakamtoa nje. Bacha basala bamutatiye. Basi ikawa ni kwamba wanamshutumu. Aturabonaga wa mwana we atwaka kurondereye. Toto unaona vile umetuchosha tukikutafuta. Nano tuzakurore twinaso. Tulikutafuta kote na babako. Mugabeza tabwira nyina. Yesu akamwambia mamake, ati mwandodereriki. Ni sababu gani mnanitafuta? Erega negerera kuguma mu nzu kwa data. Yani paswa nibaki kwa nyumba ya babangu. Maria mwachabiki iryo jambo mu mutima. Na Maria akahifadhi neno hilo moyoni. Ati bwabone narizi yuko umwana wanje Yosefu ariwe yitase. Nilikuwa nadhani mwanangu anayemuita babake ni Yosefu. Atanamenya yuko akajua ya kwamba Yesu adasanzwe. Akajua Yesu si mtu wa kawaida. Na aliyambaye umubiri. Ingawa naye alikuwa anavaa mwili. Maria atabona yuko Yesu ari Imana. Akaona ya kwamba Yesu ni Mungu. Nategeka kuba mundu kwa data. Akamwambia ningepaswa nikuwe kwa nyumba ya babangu. Achana iyo bara. Batabona mubone ko bakwiye gutanga ubera igihe kiwe kitari bwagere. Akamwambia ya kwamba basi turejee nyumbani kwa sababu siku yake ilikuwa bado haijafika. Kwa sababu akora ibikorwa byose. Tenda kazi zote. Igihe kiragera. Kazi wakati ukatimia. Yesu aratangura ibikorwa yamutumye mw'isi. Akaanza kazi Mungu alikuwa amemtuma duniani. Avuga ubutumwa bwiza. Akanena injili takatifu. Agakiza abagwaye. Akaponya wagonjwa. Aganira abanyabyaha.
asamehe wenye dhambi, akamugurura ibimuga agahumura impumyi, na viwete na vipofu vikapata kupona, bakabatangura kubona yuko Yesu ari Imana, wakaanza kuona ni dhahiri Yesu ni Mungu. Rero Paulo, basi Paulo amaze kuba umukozi w'Imana, shakuwa mtumishi wa Mungu, amaze guhura na Yesu, wakati alikuwa amekutana na Yesu, yatayishurirwa ibanga rikomeye, akafunuliwa siri kubwa. Nta ugoroka, nta n'umwe, nta utahura, nta urondera Imana. Hakuna mwenye haki na hakuna mwenye anatafuta Mungu. Abari mw'isi bose bayogeye, bavuke mu byaha benshi babipfiramo. Sema ya kwamba walio wengi duniani wamezaliwa kwenye dhambi na wakufa kwenye dhambi, ariko batsindanishijwe n'amaraso y'uyu mwana w'Imana. lakini wenye watakayeshindiwa na damu ya mwana kondoo, kandi bibahereye ubusa, na wamepewa bure. Kale siko byari bimeze, zamani sio hivyo ilikuwa, kugira ngo umuntu arigwe kati huyo ili mtu asamehewe, yategera gukura ibimazi mu rugo iwe, ilikuwa inabidi akuwe na dhabihu kutoka bomani mwake, kugira ngo atange ikimazi cyo gucungura ubugingo bwiwe, ili atowe dhabihu ya kukomboa maisha yake. ariko Yesu amaze kuza mu isi, kati Yesu amekuja duniani, amaze kwitanga ku musaraba i Golgotha, kati Yesu amejitolea msalabani Golgotha, akaita abananiwe, waliolemewa, ikabaremerewe, wote waliolemewa, muze kuri jewe, njoni kwangu, ndabaruhura, niwapumuzishe, ndabakiza, niwaponye. aho rero abari bakoraniye abantu bose, wote walikuwa kusanyiko hapo, umuntu wese yatabona kunanirwa kwiwe, kila mtu akaona udhaifu wake, yatabona imigozi muboshe, akaona kamba ambazo zimemfunga. biraboneka ko umuntu ashobora kugenda n'amaguru y'ijana ariko aboshwe mu mutima. Inawezekana mtu akawa anatembea na miguu yake lakini akiwa amefungwa rohoni, aboshwe n'ibyaha, akifungwa na dhambi. Mwitabye bose akabakiza, wote waliyemuitikia na akawaponya, akabakiriza ubuntu, akawaponya kwa bure, akabaharira atakiro na kimwe batanze, akawaponya bila kutoa aina yote ya dhabihu. abatsindanije n'ubuntu bwayo, wote wakashindiwa na neema yake, bibahereye ubusa, wakipewa bure kubwo gucungurwa kuri muri Kristo kwa Yesu. sababu ya ukombozi yumo ndani ya Kristo Yesu. Shengero ry'Imana, kanisa la Mungu, abantu bose bacunguwe n'amaraso ya Yesu murabahirwe, wote waliokombolewa na damu ya Yesu ni waheri.